Sa'id burian jipike pantah sabit malang sah ane musalla tumaji kunle ubak parisah hadapan ayah ngelafai nyata cutnya si bayan bangsa bias ayem ngan malai rusak bak muka ulun ke bahji dengan tali alhe bajian kepada talawan raza lafai pikal hani bak burian cutnya asibayan kata li tiga parisa suri marit leyohnyan wahai cut abang pakon tan sigra patun nepike kadasi urau pakon lejinawan tali tiga pakrita paban katrohat menau janji ka ohno baka bakadar jino he pocut hanale malang ba undang-undang takbi ulama singa lun cuba lun kalan bintang puana lam riwang yang na celaka tetapi bacun adinda berite pasai tali alhe ane musalla sayang musalla bejir kemale duda cit muthe benangan saja jino ke kanda balene yemdro ada anane wa besa puhaba tema cit muthe kedro menan ke bago nesamrasia neseon kejeruan sabet benaran mise habaran ane bagata habe narit pakat kasimpan gejak tiduran malam kajula amma ba'du hari pun siang parisari jang tebian ulua nejak ke laju sama tengah belang uyum baasan tempat senia tempat menjanji sinan metemeng nganci cembayan habarasia bantro kenan citkana bayan parisana kena buka haba wahai metua bayan budiman surat kiriman lenjong bagata jaleta intan nanggro asahan jino sikarang ngeneri jang sigra di beda bayan laju terbang nanggro asahan katro jihala laju ji sujud bayan budiman ubah sultan cut bahrun diwa temadi bayan jijole surat Ibnu Abbas laju baca menau kebangun habaran mangat dengar hisahban ulun penyata ampun tuanku sultan bahrun semah salim lun dagang yang hina lun mohon pinta tuanku ampun rakyat nehimpun neyuaji bungka Ibnu Abbas dengan culizam serta saja dengan bala tantra sultan sarah kebin sukaran karam tiwah perang wahai mekuta ubah 20 bulannya beetro kena Bandung neteka malam senanyan Bandung bersampo cina bakamo urang yang jaga cidum narakan ulun yualisi babi nepasi dumata-mata kejeruan si kandang ka ulun taki gopnyan hedoli kalun bodaya
Menan ke haba di dalam surat Ibnu Aban kalian baca Sultan Bahrul Nekrah li rakyat Niyua berangkan Usyam talara Haba asahan lun pedua sian Jinawalun samban bahaba yang ka Parisah suri pegat lam surat Bayan jaintan lam kutaraja Bayan budiman jibapa legan Jitiak lesuran udalam kuta Pare sultan sambut legan Neplah nelipat laju nebaca Menawa kerupa habalam surat Salim horman baka mohina Parisah suri yang rawi surat Penesan mehan ubak mekuta Ulun kendak boh nasabah urih Cid on putih babineh kuta Kejruan si kandang mangat gepatih Bek gepejayih misilun kata Nak bek berutuk berde di dalam Walau meriam atau walila Nak mangat galak Said burian Ke ulun gepam cidah tak mentra Ngenerat lun tipe menan ke macam Neberi terijang bak jem kuta Lun kunhan mesu berde meriam Said burian singa ulun ba Lun ke mengjak bohongan aram-aram Baling ke dalam hikmat mentra Dengan lun ikan pare sultan Dengan arian siga bandua Menan ke haba yang kalun pegah Ubak kafilah kamu di luar Negeri Tia Bandung Bek nama ubah Berde jitujah bertuh bekna Menan ke haba di dalam surat Masyurul ghalam kalian baca Parih berita ubah dum rakyat Misi amanat hanjat metuka Meriam berde ni walian pusat Aduh nulihan Parisah teka hingga ke maklum Panglima rakyat Wasian amanat haba rahsia